Nasi nagbati. Ni? Dito guys, maraming isda dito. Try natin oh. Ganyan lang natin oh. Isda natin oh. Lure natin. Fish on! Fish on! Ah! Nagdakal! Ay! Woohoo! Woo! Yeah! Woohoo! Nay! 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 Woohoo! Na ano guys, nalaglag. Basa. Ito yung nakuha ko guys. Agdakal. Whee! Kamo? Nice one! Laki! Woo! 1-0. Laki guys. Nang? Ha? Pangga road. Tinapay lang ah. Laki guys. 1-0. Nakuha na ako. Nagdakkel oh. Fish on. Buti dito. Fish on! Fish on! Ay! Nakawala. Sa teko na kada sa murso at sita ni. Adat ta ajay. Ano na ala? Grabe. Yun, nagdakkel. Nagdakkel guys. Fish on. Yee. Nangalan. Lucky guys. Oh. Isang ganito. Isang ganito. Oh.
Yee! Ay, Jenny. Fish on! Hindi ka na video guys, sayang. Awan. Live ko mayo. So, saragan kalaban. Ado? Malang? Ado agad? Nagadumo dito ni? Dito anay may kuma. Aragan mo. Iti pagpag namin ng ano. Mahad ka danong kam di jay. Ito may 1 kilometro na pa eh. Dik lang sure. Bumaba pa nga nalang ay tuno ka. Agpaparang no ka bato na tan. Try pa lang. Ni, hanggang nakakuha. Masih mangkat pa sa. May sala saw. Ababaw. Pinagpaparang agitaragan na tan eh. Tanin ka pala tanin. Jay, Tabo ba? natay mo kayo nagdigos ha. Ngalan ko ang dakkel mo. Fish on. Oh, may lagayan mo. Naglalaw. Sting dito eh. Wala nang. Hindi alam, adi 10 to 30 hanggang walang grams wala na. Ababotan ni kamo. Puro aragan ni. Ano? Live ko mayo. Tagbatet. Release. ang liit guys. Ang maliit. Pakawala ta? Pakawalam? Ah, gabi na guys. May fish on guys. Fish on. This is something big. Oh. Lapo-lapo guys oh. Ayan oh. Woo.